Kırgızda söz var, çakırınga gelbegen ımdağınga zar bolot deydi. Peygamber zat, eğer de maga deydi, maga bir adam koydun şiiragın bışırıp çakırsa da baram деген eкен da. Emne Allah bul adamdın anın mansabı, biyligi, oşol vaqtda olup turgan, eğilip turgan dolжусу misal alsa, adamды kozdubойт. Kırgızda söz var, aş jelbeyt da, bu kaş jelet. Emnесе дагы керек болса, эгер үйгө конок чакырсаң, тамакты алдына коюп тургандан кийин алла деп, өзүң албайсың, мен курсагым ток дей турган болсоң, чакырган адам жебейт да туурабы? Ошон үчүн кимде конок чакырып, өз курсагы ток болсо, ошол алдына тамак алып келип койгон болсо, курсагы ток болуп ошон жеп атып жарылып кетсе сооп болот да. Конокту сыйлап атып жей берсең, мына карасаң кандай? O sahabaların zamanında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytıyor. Bizde konuk var. Kim tozot? Sahabalar diyor ya Allah nesi men tozom. Makul maşallah. Geçinde seninkine barat. Bayağı aldek üyün gözü çurkadı. Üyünü var bayanız. Emne var dese bir kişinekey lepeşke oturan unumuz var. Anan bir koydum bir sanı var deydi. Hop. Oşon bışır. Anan buldan başka yok deydi. Anda mınday kılal deydi. Karsan konuk nurmatına. Gelgende men kalp oy dep alam da jıgılıp ketет да шам жыгылып калат да караңгы болуп калат. Аны алла деп экөөбүз калп колду чалпылдата беребиз. Тигилер жеп курсагында жатсын дейт. Балдарды эмне кылабыз десе, балдарды алар келген чуктап сал. Баягылар үйүнө келди, баягы амалды кылышты, тоолонду, жыгылды. Анан ошо тамакты тигилер аябай тое жешти машалла. Некені жығылды, ертес-ертемен Жабырейіл періште пайғамбарымызға келіп хабар беріп жатқан. Түнү дейді, сен сахабаң дейді. Ушуна bir конок тозду. Allah анан разы болду дейді. Анан аны кечирди, мағфират кылды. Allah конокту тозгондун берекесимен аны кечирди.